Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya amamo tu te hne na a thlona mitpek le hemi chungchanga inzirtirna hapta ni o tur ai donation fortnight hon ani sarkar lai puin thil ti sual tu de shremna dan tharazam bharatiya naya sanhita july ni khada tanga man tan ani nuwa mizoram athu buai zathum somni pariat jelu ani to Tripura sarkar chun state pumpu chu tuilin na sa wangin khorel chena thlenna natural calamity affected area puang Indian Navy twin long nuclear route from Purthei INS Arigat chuni min Khan Visakhapatnam Defense Minister Rajnath Singh atangzar amamo tu te hnen a thlona mitpek le hemi chungchanga inzirtirna hapta ni o tur I donation fortnight chuni min Khan Aizawl Health Directorate Officer honani a heba kain DHS le DHME staff te tan a thlona mit entirna free clinic bo sai ngalani I donation fortnight pola hun bo sai hi National Program for Blindness and Visual Impairment bultuma nei a NHM Mission Director Dr. Aizawl Moyen Kashuin Health Services Director Dr. Moyen Ahman Pui ani Aizawl Civil Hospital I donation counselor Mizo din thari talan danin kumsang ni pariat July ni som panhi tanga ni min thlanga mit pe thei tura in register zathi mi sangret zako samre panhi ni a middle mithlanga in register hi mi zathum samru panhi to in corneal transplant to zongjong zanga panhi anam to a midlak to zongjong hi tundin huna sangkha za somthum to in mit pe to zathi mi zanga samru pariat anni he forna chung radio le cable tv lama I donation chungchang inzitina hun wartaka man chauzel ani ang Mizoram lok ayukta le MJ lungnei chuan lunglea anti corruption awareness campaign min Khan an boss saya he huna tu soitu Mizoram lok ayukta member pu Joel Joseph denga chuan Mizo Christian de chu hlemhlet na le erungna anun pui chuan pathian ma somna an be sei thelo wangati a pathian dan zom tur mi hring te chu du thule chu muingil na ni ati a taxation ne police check gate motor lu ten thamna an pek anga isi chuan corruption chungchanga soi the tur omlowati a Mizoram civil case ne tamjok chulen revenue ten digna an tlak samwanga ni ti a he hian ma so na ti thono pa Mizoram chu zero corruption state asiam turin control angai thu soibok Mizoram lok ayukta public prosecutor puaral tharle na point thu soin Mizoram lok ayukta chuan sio motor power an nei thule erunia hria chu an chui ngal thei ti asoya CBI kolu turin state phalna la kherangai lo thule lok ayukta chuan hemi chungchang thunei na anei thu soibok lok ayukta public prosecutor chuan Mizoram corruption omchan ber pakhat chu eruna ngai saktok lo wangte langtlang om lo wangte le du am wangte ni ti soim corruption do turin mitina soma engtiklai pozol ko na khen thei thule atula ni cholok ayukta azol ko ta ming an thup sak thei thu soiba ka tender cholowan na pek sarkar tan puna donga na thok thalo te po an chui thei thu soin mitin erugna do turin som ani Kolasib borsa porobat silan mangya chuan tundin huna Kolasib district chunga malangna poimo ber chu kongpui siam thatan ni thu soi nimina Kolasib district conference hola Kolasib district chunga nabar noe malangna thlilet na tana district level review and monitoring committee neya soin Kolasib borsa chuan kongpui siam that mek enjoya atulanga mala tu tur working group din ani thule he working group hian malak mek thu soya borsa chuan Kolasib district khom chunga malangna chi sang report pek thata tu thu te ta tho to nuwa Tlakat sunga completion certificate pek atul thute baka nabat noya na tho de chu zo hun tura ro mana zo man lo ani chuan thasom pare dang an tho hun hi pose sak thei ani thu tele hemin nulama chuan fan nu kir thleng po malak the ni thu soibok meeting a hian member secretary pujedi traite Kolasib district development manager nabat chuan rural infrastructure development fund RIDF le warehouse infrastructure fund WIF omzia soifi a Kolasib district chunga RIDF le WIF noya malak na sang te tar langani etut koma talan ani danin Kolasib district chunga hian nabat kaltling line department sang ten RIDF noya trends samni pore samni pokole samthuna noya project samupur khoya noma line department pakoten heng nai thok mekin WIF noya hian project pathum department pathum ten khoi mek bokin malak na chin te thozo to te le malak mek na te report an pe ani Khozol district nei don khua tomat ching tu tele KVK Khozola thok tu te chon nimin Khan hunan mang hawa he huni KVK Khozol district te bo seni a nei don khua tomat ching tu chung ko somnga te nen hun mang hovin tomato lo run puin nei ngala Krisi Vigen Kendra Khozol te hian nei don khua hian kumin sani samni palia tomato
IIHR NEH scheme noya tomato chi an pek baka training te pe in NCIPM noi training tomato en kolna tur dam doin pe boka kumsani samhi pathum khan nei don khuwa te hian tomato an thar chu atangin cheng noi somnga na lut to ani nei don khuwa te hian tomato chin ko ana satakin mala in chung ko somre zetin tomato ching turin man la a KVK hian tomato chi cha chhuwa sakin nasale zolin kumin chau hian malak le antum ani Sarkar lai puin thil ti sol tu te shem na dan tharazam Bharatiya Naya Sanhita Julai ni khata tanga mantan ni nuwa Mizoram thu buai zathum somni pariat zelu ani to BNS no hian Mizoram chuan he dan thar mantan ni Julai ni khat khan champhai police station a case ma saber zelu ni a dan thar na phut agin police station tina FIR zelu reng reng te chu Crime and Criminal Tracking Network and System CCTNS noya fel fight taka chin sia thin ani a he hian police tan chui konga an na thopo na sele zolin ati chakpha ani Mamit District Borsap Pu Jacob Lalompuya TSG Chairman ni Bok Kai Shroin Green Act Project meeting ni min khan nei ani a meeting kai shwe tu Pu Jacob Lalompuya chuan project reng hlot na tur chuan thok tu te ti tak zeta impact na apoi moti a department dang te ne thodu na project hlot na nei tur chuan ngai to na man te ngai ba ka line department te po thei top chu turin cha ani kumina ta na Green Act Project in Mamit District chunga machap ani langsar zol te chu ai engle vaimim ching te turmeric processing unit din te feed mill thom thatte water harvesting structure siamte sanghatil siamte tual chung sanghati pun te Mamit District chunga project khotina school no pangte eco club kaltanga environmental awareness pek te environment kai noi nipoi mo bika painting and drawing competition huai hotte soil testing kit manga le thale thalo te puite ani Green Act Project hiam lunglele ma mita ram hectare sangre zakwa somseri pani point pakhat vela zawa le khosom thum pore ta mala meka Mamit District bika hian West Phailang RD block noya khosom ni zolnom RD block noya khopani reek RD block noya khopani avain khosom ni panga a kalpui ani hetut khoma him project annual work plan and budget atan cheng viable chakol no somriat le Mamit District bik ta na duam green landscape management plan chu meeting a hin pom ani ngal bok ani Lai Autonomous District Council LADC CM pu silang monthangale LADC no engineer te chu CM office admin khan in koma CM chuan 16 Finance Commissioner LADC chuan amamote athen ve theita ti asoya LADC chunga in kalpona te longtai khopui chung in kalpona tu te aranglama romana tul thu te soin ramle namtan project tam tak siam tur oma LADC engineer ne te chu ngai to na ramtan na sazo ka seng turin cha a romanan siam te top chuin anin ano bozui tur thu soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Tripura Sarkar chuan state pumpui chi tuile na sa wangin khwarel chet na thlenna natural calamity affected area apuang Tripura in Sarkar la punzir cheng tura mithiama tir interministerial central team 10 che na thlenna hunte anen fiameka interministerial team te hian gomati le South Tripura district ka china thlendan ten zir chen nu avoin hian khowai le Sepahijala district antole dona heng district te hiro sun sale tuile na wanga harsana toksan na sa ani a china thlenga hian mi somthum pani anthi to ani hetilan tuilen hen mi puite tuitlan ati bol hlo tana wangin tuishina na sang leng theidin huna anom mek boka Tripura Health Department chuan mun sang health came and bot saya Department of Drinking Water and Sanitation chuan mi puite himna turin in kai shwena ati chuak to bok ani Indian Navy tuihnolong nuclear ralthuam phurthei INS Arega Chanmin Khan Visakhapatnama Defense Minister Rajnath Singh chuan tlangzar thu soin pusinga chuan Arega chuan Indian nuclear ralthuam tisiam tu tur ani thu soin remna von him konga mano poimo takani donati a ram ven himna konga apoimo don hle ani ati ramta hlotluna ro pui takani thu soin Prime Minister Narendra Modi kai shwe sarkar ni ram chung thil siam choilar tura ma alakna ataka tilang tu ani ati bok Indian Navy DRDO le ram chung industry des an thorim na fakomati thu Defense Minister chona soilang bok ani Chanchinthar serti topna na tlang pui amamo tu ten hena thona mitpek le hemi chungchanga injetin hapta ni o tur I donation fortnight hon ani sarkar la point thil swal ti tu te shemna dan tharazam Bharatiya Naya Sanhita Julai ni khata tanga mantan ani nuwa Mizoram thu buai zathum samni pariat zelu ani to Tripura Sarkar chuan state pumpui chu tuilen na sa wangin khwarel chena thlenna natural calamity affected area apuang Indian Navy tuihnolong nuclear ralthuam phurthei INS Arega chunimin Khan Visakhapatnama Defense Minister Rajnath Singh an tlangzar chu tizong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani